Možda je najjači utisak 90-ih za mene frapantan osjećaj koliko smo u stanju da oguglamo na stvari. Pritom Google tad nije postojao, tako da oguglati danas i oguglati onda nije isti pojam. Navika, čovjek je čudna životinja i sve ono u što ga stavite, on će se prilagoditi. Naravno, neki će, nažalost, odumreti, neki od nas. Neki će se razboleti odmah, neki kasnije, ali jedan dobar deo ljudi se navikne kao životinja. Izrastu mu neki novi organi u mozgu, na telu, više u mozgu, jel? Neke nove misli se stvore, neka nova kombinatorika se stvori. Najgore od svega što se stvori i jedan novi kriterijum morala, kriterijum pristojnosti, kriterijum osnovnog ljudskog poštenja, koji uglavnom zglajzne, erodira i ode u negativnom pravcu. Međutim, i to je ispit za one druge koji u takvom jednom vremenu, kao što su 90. pronađu snage da pređu taj takozvani zid od samog sebe i da izađu iz tog vremena, da mogu da pogledaju za sebe, da kažu mogu da spavam mirno, preživeo sam. Dnevnik sam pratio, dnevnikove dodatke nisam pratio, naročito kad su počela tela da plove niz Savu iz Hrvatske i kada je to bilo pretvoreno u crnu hroniku, pa sad još podignutu na nivo nacionalističkih povika i tako dalje. RTS je za mene tad bio zaista, ono što je bio i svim normalnim ljudima, pojam jedne hipnovizije, ja sam je zvao hipnovizija, ekranela hipnotika, čak sam je tako nazvao u Nacionalnom parku Srbija, kada je svakog i normalnog i onog malo manje normalnog pokušavala, neke pevala, da ubedi da je sve u redu, da ubedi da nema inflacije, da nema ratova, da nismo učesnici toga, da su sankcije korisne, da je korenje ukusno i u sve ono u što je jedan deo ljudi, nažalost, verovao, bez obzira što je izašavši na ulicu mogao da se uveri da to nije tako. Kad pogledamo okolo i svi ostali ratovi te televizijske ere su slično vođeni, pripremani i vođeni. Neki malo trapavije, neki malo veštije. Ovaj, bojim se, previše trapavo, a predugo, s obzirom na to koliko je trapavo bilo to vođeno sve. 90. su sticaj najstrašnijih mogućih događaja ljudi i posljedica ranijih sistema, pa i tog koji je tu kulminirao, koji se nama dogodio ikad. I mislim da ko je preživeo 90. fizički, on sigurno danas mora da ima traume i psihičke probleme sa preživljavanjem. Ako izuzmemo sve peripetije koje su svi imali, je jedna čudna spoj, jedan čudan najkreativnijeg i najproduktivnijeg perioda, verovatno u mom životu, sa najnekreativnijim i najneproduktivnijim periodom ove zemlje. Putovati toliko koliko smo mi putovali 90. godina sa Indeksovim pozorištem, putovati kolima kroz Srbiju opustošenu nemaštinama raznih vrsta benzina, i putovati sam po autoputu je nešto što je onako doživljaj sam za sebe. Ja mislim da je tada Srbija imala još jedan aerodrom, bar još jedan aerodrom, i zvao se Niški autoput. Na neki način nas je na trenutke bilo i sramota što toliko putujemo, a niko drugi ne može da priušti sebi ni litar benzina koji košta 4 marke. Što naplaćujemo ljudima ulaznice od kojih živimo mi, a koje oni odvajaju u terapeutske svrhe, jer smo ljudima bili terapija 90. godina, jedna preko potrebna terapija, duhovno pročišćenje i samima sebi, naravno, terapija i njima. Taj sudar tog kreativnog i tog fatalističkog je meni potpuno onako stvorio jedan osjećaj ambivalencije, i ljubavi i mržnje prema tim 90-im. Naravno da preovlađuje ono ružno. Ja sam uvijek bio za to da bih voleo sutra, tad sam govorio, sutra bih voleo da prestanem da glumim tog koga sam glumio, samo da ga nema više tu među nama i da se skloni s vlasti. Pa ću se ja snaći nekako i sa nečim drugim. A na momente mi se čini da nikad nismo izašli iz 90-ih. Što je čudno, s jedne strane, zato što zaista se dosta toga razlikuje
onako, ajde da kažemo, urbanistički gledano, molerski gledano, internetski gledano i sve ostalo. Međutim, onda naiđete na ljude koji su zaglavljeni ne u 90-im, nego možda i mnogo ranije, i na jednu sortu koju sam ja obrađivao, ne jednu, ali jednu od njih koju sam obrađivao u Nacionalnom parku Srbija, za koje sam mislio da su izumrli 90-ih godina, a onda vidim i prepoznam ih dan danas u metamorfozi, pretvorene u nešto isto, ali malo drugačije, u nešto slično, ali našminkano, u nešto kozmetički pretvoreno, upgradeovano. Ali se fasade nas kao ličnosti, rupe u nama kao ličnostima, rupe upravo u pristojnosti, u vaspitanju, u obrazovanju, mnogo teže i bojim se loše i na pogrešan način popunjavaju.